ahwefo ne adofo ne etiefo nyina mo bia kwaba biemba Attention TV ene kwantwa machina medwem ewo Attention TV den sam koso ewo social media so ebi na eba besom tie ne di ma message so be like ya sanso a subscribe amaye na wasan so ashamaye eba ne san abrante we kra nya so nya abrante akoda kuma form 2 de so nya abrante eba ne san omo so nya tuo no wan Obobi mid market only the opening baby wonya no edi free name no according to I said the bon commercial say ono de ohun say student need to no eba school na e no ho e school ho no it's so me I said ma me numa som kakra na mentie da kan no wo se dan obi no me odi to ni free buy name mo do mu pan say e send botuma wodi ne nam school ho no wodi nam fo gina ho no ma omuji etu no wachinyire no say mi be twam etu bi ba Ghana ha no ma na nkofo didi agro okọ aduma nkofo di pay na we say student ni nim say ago to Ghana almost student ni dia school bi ebi na almost susu say wodi aba school a omuji watinye wo school ho no ma and na for ni say there bi we say etu so enyi so papa we to Ghana to and it's a branch and a mass swap and you see no student baako or two Bobby. Like I said, I hope on idea about for fitness idea and I say Baba Wano yes I don't call what's on everyone's here though. Okay, what's a man is back be ho ye be yashu we no ye omo de 20 jet nye wo classroom say toy gun we kra ya ma bullet ko ni me toy gun ana branch ne say ye toy gun ti no wato na baba we ya atuo ni kan no anya bia no kan mo je eti ne bia na say no gina na ba bi na etu ekobo no Obobi just mu ya ala ko sa baba wan kwa de o me ho ba bia so no na ne ba bampo ana etu no isa say eye etu ni bi no wa boye na say one pali bi ko ababa won na because say two for them for mo dey dey ko pay mu e ka mo dey ko kwa so SD hospital o mo say dey bi dey dey o mo ntimi o mo fa no ko mo man so dey no abi pi ko conformity because say ababa wa no say o an fa fie dia obobi ababa wa no bitime free so far there is not confess say we free ni mum no or that's why I sabi our conformity I don't for it's not so mo no ohona na nka pese osisi mba wonya asiso se omfim ye da se o man ye nya sante no good news ye mompa ma no anya bia besi sabre akwada na otutuo no den na posifo ne school mpanyefo aye de afa ho o ma chena na Obobi Adventist no tutu no Bernard no like say so far they our some for a place for them any kind of or tutu no na students no say they be stay to no kra na nya toy gun na mo to party a ene ka o man kasa students na ngasa kwa ekopere kwa abono kunu is say no o mun susu say etu no eye to papa na mo say otimato amana ko mu students bi ni dia akobo bi dia na so no kra na ade a o so saka na mo adonfo ko moa ebo ase de bi ngofo fa mo san ka student no ono mo de ko sie ti anche ono mo free some police for mo fa student am ka say or what some police force them yo this man I don't police for no so ka one say toy gan ye to atimi pete na egu obi ani se na wo kan anya bia police for nso asisu dia say abrante no tuo na nekita no enye toy gun na mo my original gun Abubi na dia for intima bontin cancer bi anchire ne mum no ye dia tutu for me ko school ne ko bobo nkomo no mo che se ni tu na about ne ne respond die o baga ku se enye to ga to and they are sometimes ni bibia ni ne makoye se abobara ko ye pow but we dey say so to ye no o mo susu se enye toy gun ne mo to para about ne to ye a akoko o mo students ne any back also enyanka bibia for now efa into the oh Bismarck for Nidiachi apostle for Saka Nidia jidi se ombedi hudwuma na de be fima benso bia wo de asome asemo Attention TV ni ekwentwa akram